ko honɗum hedditiɓɓen yiyata e ɓeyguma ko ammodi makko a yiyata. Ça veut dire jikku makko mo bongu ma jikku makko moƴƴu ngu. Wa woni modi makko a yiyata si ɓeyguma honɗo no boninede a yiyata bondanede makko nde ko anjeyi kono ko hedditiɓe ɓurata gollirde. Hedditiɓe ɓurata gollirde. Ça veut dire que haray ko min mi innay tu vois et selon faamu angu e haqqille an nden ça veut dire min ko mi wawi walli on ko mi wawi wallitorde jama yo jami gise woni moɗo musidɓe haray hannde hiɗen ari ka inneteɗo wo ko ɗo ɓe innata saare giggol nden ɓeɗa janngoɓe histoire ɓe yahuɓe école ɓen ɓenna wo Paris ko saare ka ɗo ko giggol ngol waɗete ɗon hiɗon ko wonɗo yiide ɗo hiɗon andi ɗo ko ɗo ɓe nder wo ka jandi maɓɓe ka ley manggoyi fi fulɓe Fouta ɓen fi iwruɓe lagine ɓen ko ɗo inte ka Tour Eiffel hannde la wondi ɗo e ɗimmojo am musidɗo am gorejo am momi yanngudi an yiwɓe maɓen ɓe anduɓe lamɓen ɓe andiɗumen ɓe no andi ko honto ɓe andima kono mi hirtoma mi andintina no andina wonɓe nataɓe ko no innete waɗe mo lande ɗiɗi ɓay ko musidɗo on ko menen laabe on ko menen leluma on ko menen korbe on ko menen eɗo cangel boɗum musidɗo a jarama on jarama Aria hiɗa wawi anditinde wonɓe darta ɓen ko honno inneteɗa min ko Mamoudou Talibé mi innete Mamoudou Talibé fi ɓe andama ɓen ko honto e ka meɗen Korbe honto e Korbe e Funna Sare a waray musidɓe men ɓe Korbe ɓen ɓe dowtoɓe ɓe Funna Sare ɓe leytoɓe ɓen haray men salmini on leluma jaala keneri ka fuɗɗi ha ka haaɗi haray min hiwrike on onon anduɓe men ɓen ɓe men feƴƴidinde piiji goɓe ɓen haray min hiwri ko ɓamen andi buy andidinto e mawɗo en ka nder commentaire ji pular ngal o nane ka haalay mi haalay de seeɗa nani a haalay seeɗa mi haalay seeɗa ok ɓaya ni haalay seeɗa watte landal ɓurgal hoyde gandaren on tuma noon mi anda somi sattina e somi sattinta ko honɗum woni kum pihum ko jiyanɗa hoorema kono hara ko adna on hedditiɓe ɓurata ko gollirde kono ko an jeeyi en fait javagol ma noon question sa anda noon ko hoy kon kono honno guetta ko satti ko kono min talani piyum kum mi jeeyi kono ko hedditiɓe ɓurata gollirde hedditiɓe ɓurata gollirde ça veut dire que haray ko min mi innay tu vois et selon faamu angu e haqqille an nden ça veut dire min ko mi wawi walli on ko mi wawi wallitorde jama on kon ko ɗum noon jama on e mi mari komi jeeyi hara mi gollitirta tu vois koko mi wallitorta e jama on hedditiɓɓen kon ɗon a woɗɗoyke ɗon a woɗɗoyke ɗon a ƴetti boɗewal boɗewal gasi mate landal dimmal ɗo daren hande ko honɗum hedditiɓɓen yiyata e ɓeyguma ko ammodi makko a yiyata ça veut dire jikku makko mo bongu ma jikku makko moƴƴu ngu wa woni modi makko a yiyata si ɓeyguma honɗo no boninede a yiyata bondanede makko nden woɓɓe ɓen a yiyayni bonnernede maɓɓe ndin après sa suivi ɓe moƴƴati voi voilà kono sa suivali ɓe moƴƴa a yiyata e moƴƴere maɓɓe nden ma bonki maɓɓe kin kono no wiila ouais ok ella wo ala mi ala feƴƴinde ɗo sakko honno sakko mi sattinanama ko satta kon haray mi weltati kam sa ko jonɗi alan kon ko yiiɗoɗen ɗo kon andi woni ni ɓurini duuɓi jeetati en yiidali hande en yiidi ɗo mi weltike ɓe sa ko ƴettuɗa kon arɗa ye yiidu ɗo mi hiwro kadi musidɓe amɓe Korbe ɓen musidɓe amɓe mi fottide ka lawol ɓen bon haray a jarama à travers ma ɗo mi hiwroɓe Korbe ɓen a jarama min kadi modi vraiment mi weltanike makko arɗa paari e yiiɗu merci beaucoup franchement ça me fait plaisir o fonde keex bisimilla are musidɓe are yiɗɗo ɗo musidɗo men on waɗɗemo ɗo lande ɗiɗi tati ka pular ɗo daren kankadi ko hawnto o wawi o haali ko yewton ko andi kon ko hakkille makko nanggui kon hiɗo wawi darde o haalde noon kadi so tawi hakkille mum nanggui min noon la andi o falji joni noon kadi ɗo wawi ɓeydande toon mi haaldana on honno réponse ji ɗi e nder balɗe arayde remen tum Allah sankay ege yesso Paris min salmini Fouta Jallow ko toon men jeeya mi yeggitali Fouta ɓay ko toon men jeeya Fouta Jallow ko toon men jeeya mi yeggitali Fouta ɓay ko toon men jeeya Fouta Jallow ko toon men jeeya mi yeggitali Fouta ɓay ko toon men jeeya